Ekitabo kya Zaaburi eshura y'igana mushanju. Ekitabo kya kataano. Okusiima Mukama ahabw'okujuna kwe okw'okutangaaza aha bantu. Yeimwe musiime Mukama ahabw'okuba ni murungi kandi embabazi ze n'ez'ebiro n'ebiro. Abacungwirwe Mukama bagire batyo, abo yacungwire akabiha omu mikono y'omuzigu, akabataarura n'abiha omu nsi nyingi, okuruga oburugwaizoba n'oburengerw'izooba n'obukiizi bwa bumosho n'obwa buryo. Bakazenkyerera omu ihamba, babura omuhanda gw'okubahisya omu rurembo rw'okutuuramu, bagira enjara n'iriho, emitima yabo yagwa enshazi. Bwanyuma batakira Mukama omu naku zaabo, yabiha omu busaasi bwabo, yabahabura omuhanda ogwororokere, ngu babone kuhika omu rurembo rw'okutuuramu. Kuri abantu basiima Mukama ahabw'embabazi ze, n'ahabw'eby'okutangaaza ebyakorera abantu. Ahabw'okuba ahaazya omutima gw'oyine iriho kandi oyine enjara mweguse birungi. Abamwe bakaba bashutami omu mwirima n'omu kibunda ky'okufa, baboherwa obusaasi n'ebyoma ahabw'okugomera ebigambo bya Ruhanga n'okugaya enaama za rukira boona. Nikyo yinikiire emitima yaabo n'emirimo erikurusya, bakagwa ahansi bakabura kihwera. Bwanyuma bakatakira Mukama omu naku zaabo, akabakiza obusaasi bwabo, akabiha omu mwirima n'omu kibunda ky'okufa, akacwanyagura enzegyere zaabo. Kuri abantu basiima Mukama ahabw'embabazi ze n'ahabw'eby'okutangaaza ebyakorera abantu. Ahakuba ahenda enyigi z'emiringa kandi atemamu kabiri empimbi z'ebyoma. Abashema bakabonabonesibwa ahabw'okushiisha kwabo n'ahabw'okutahikirira kwabo. Amagara gaabo gatamwa ebyokurya byona birira haihi amarembo g'okufa. Bwanyuma batakira Mukama omu naku zaabo, yabiha omu busaasi bwabo, yayohereza ekigambo kye, yabakiza, yabiha omu kwerekyerera kwabo. Kuri abantu basiima Mukama ahabw'embabazi ze n'ahabw'eby'okutangaaza ebyakorera abantu. Kabahonge ebitambo by'okusiima bamanyisize omu kweshongora ebi yakozire. Abarikuza aha nyanja omu meeri bakakorera emirimo yaabo omu mayanja, nibo bareeba emirimo ya Mukama n'eby'okutangaaza bye omuri ago maizi mingi. Ahakuba aragiira ihunga ry'amaani riija riyimusa ebingonzi byayo. Batemba ahaiguru bagaruka ahansi, emitima yaabo eyaga ahabw'obusaasi, bagyenda nibazonga, oku n'oku nibagwererana nk'omusinzi, baburirwa kimwe obwengye. Bwanyuma batakira Mukama omu naku zaabo, abiha omu busaasi bwabo, acureeza ihunga, ebingonzi byayo bituuza. Bwanyuma bashemererwa ahabw'okutuuza kandi abisya aha nyambukiro ei baba nibeetenga. Kuri abantu basiima Mukama ahabw'embabazi ze n'ahabw'eby'okutangaaza ebyakorera abantu. Kabamuhe ekitiinisa omu mutwe gw'abantu, bamuhimbisize omu ishengero ry'abakuru. Emigyera agihindura ihamba ry'omushenyi, n'enshuro z'amaizi azihindura empaama, kandi ensi erikweza agihindura ihamba ry'omwonyo ahabw'obubi bw'abagitwiremu. Kandi ahindura ihamba ebinyanja by'amaizi, n'eitaka eryomire arifumuramu enshuro. Omwo nimwo atuuza abaine enjara ngu beeyombekyeremu orurembo rw'okutuuramu, babe embibo omu Misiri, babyare emizaabibu, beetungire emyaka eyezire munonga. Abaha omugisha bakanya munonga kandi tahikiriza nte zaabo kutuuba. Obundi kubatuuba bagarurwa ahansi ahabw'okubonabonesibwa n'enaku n'obusaasi, areetera abakuru okugayirira kimwe abazengyereza omu ihamba eritarimu kirari. Konka abakene abatunguura abiha omu kubonaabona, abakanyisiza enganda nk'amasyo. Abahikiriire baryakireeba beesiime, okutahikirira kwona kwigara akanwa. Oine obwengye weena ate omutima aha bigambo ebyo, abantu bateekateekye aha mbabazi za Mukama.